Good morning mga kabangas. Morning. Mamauta. Almost 9 o'clock in the morning. Mamauta. Pagaw na sad. Rice. Lauya. Baboy. Inonon. Isda. So let's eat. Let's pray. Igop. Bira. Cheers mga kabangas. Nahuman lagi na mong intrams gapon. So nagabinan mi. No? So naman lagi. So askang kapuya. Askang bisiha. Karon basis ako sa mga cards kay advisor mo ko. So basic input sa mga grado. No? Kaon sa ta. At karan ni tiwas na pod. Art, alert, Baw. Baw na Baw. Thank you. Gusto man. Sir, good morning. Ali, Baw. Hey, ma'am. Gusto man. Please like and subscribe.
much love from little Yas to each of you. Content creator making videos on the